Hvala, Žaklina. Prva nedelja novembra svake godine pokreće pitanje kamata više nego inače, jer je upravo ova sedmica posvećena štednji. Ukoliko bankari obraduju štediše visokim kamatnim stopama, manje će se radovati oni koji planiraju da se zaduže, jer visoke kamate na štednju utiču i na onu za kredite. Iako znaju da dug nije dobar drug, građani i ove godine najteže odolevaju dozvoljenom minusu. Od ostalih zajmova najviše su poskupeli dinarski keš i potrošački krediti, a pojeftinili su samo stambeni, gde su kamatne stope prepolovljene. Mi nismo tu da direktno utičemo na politiku formiranja kamatnih stopa, već da svojim delovanjem stvorimo makroekonomski stabilan ambijent. Ovo se naročito odnosi na nas kao Ministarstvo finansija i na Narodnu banku Srbije. I u tom smislu mere koje je vlada predložila, a koje su ušle inkorporirane u budžet za 2014. i druge mere koje ćemo predložiti strukturne prirode za naredni period za dugi rok, upravo su usmerene na to. S druge strane, kamate na štednju blizu su evropskog proseka. Na to je značajno uticala preporuka Narodne banke komercijalnim da ne vode nerazumnu utakmicu koja može dovesti do destabilizacije bankarskog sektora. Narodna banka odavno, već cijelu deceniju daje takve preporuke, ali nažalost štednja u dinarima je zanemarljivo mala, bez obzira što je isplativost takve štednje u ovom trenutku relativno visoka. Problem je što većina građana koji su glavni vlasnici štednje u Srbiji smatra da je ta štednja opterećena rizikom promjene kursa dinara. Istraživanja pokazuju da građani mesečno mogu da uštede oko 4000 dinara. Nemam ni za hranu, a kamo da uštedim? Ja rasporedim svoj dinar i mora da dotakne sledeće primanje. Iako je dinarizacija deo monetarne politike, dinari i dalje čine tek 2% u ukupnoj štednji u bankama. Lijana Stanković, Prva televizija.